Nadam se da će moji klipovi da zadrže vašu pažnju. Ako vam se dopadnu, obavezno ih lajkujte i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju. Evo kako se dekorativni, korisni, lekoviti i otporni borač uzgaja u saksijama. Borač je prelepa dekorativna biljka koja je korisna, lekovita, ali je nezahtevna, otporna na hladnoću i visoke temperature. Borač je lako prepoznatljiv po briljantnim sivo-zelenim listovima i petokrakim cvetovima u obliku zvezde, koji su obično intenzivno plavi. Međutim, dostupne su i ređe sorte sa belim roze ili bledo plavim cvetovima. Ako nemate prostora u svojoj bašti, a želite da imate ovu dekorativnu, lekovitu i korisnu biljku, evo kako da je negujete u saksijama. Borač preferira punu sunčevu svetlost, ali toleriše i laganu hladovinu. U saksiji će ova biljka uspevati u bilo kom tipu zemljišta, samo da je dobro drenirano. Seje se na dubinu od 2 cm, a niče nakon 7 do 10 dana. Može se posaditi u nekoliko saksija sa razmacima od 2 nedelje kako bi se obezbedila snadbevenost ovim mladim listovima. Seme možete zasaditi direktno u saksiju nakon poslednjeg mraza ili kupiti rasad u rasadnicima pa ga posaditi. Boražina ne voli presađivanje, pa je trebate posaditi odmah na stalno mesto gde nećete dirati do zime. Morate je često zalivati dok seme ne nikne i dok se ne formira stabilna biljčica. Boražina u baštama ne mora da se prihranjuje, ali u saksijama možete da dodate razblaženi rastvor tečnog đubriva. Borač je izuzetno otporan na bolesti i štetočine. Precvetale cvetove redovno uklanjajte, jer će biljka početi da se samo zasejava, a cvetanje će biti završeno rano. Uklanjanjem cvetova produžit ćete cvetanje. Osim uklanjanja cvetova, možete biljku i da orezujete kada vam bude izgledala zaraslo, i to sredinom leta. Da bi se biljke u saksiji držale uspravno, stavite male drvene ili plastične merdevine i postavite ih kao oslonac. Nemojte preterivati sa prihranjivanjem u saksijama, jer što je zemlja siromašnija, cvetovi su sve tamniji, a što se više prihranjuje, cvetovi su bleđi. Boražina cveta od početka juna do početka jeseni. Biljke koje su posađene u proleće cvetaće tokom leta, dok će one posađene u jesen cvetati tokom proleća. Borač nije osetljiv na mraz i može preživeti temperature i preko -10 stepeni Celzijusovih. Poljoprivrednici znaju da je borač obavezna biljka kao biljka zaštitnica u bašti. Izuzetne rezultate pokazuje kada se posadi između jagoda. Sadnice jagoda on štiti od insekata i bolesti. Borač posjeduje osobinu da povoljno utiče na rast biljaka, poboljšava i ukus povrća. Ova osobina dolazi do izražaja naročito kada je reč o jagodama i paradajzu. Paradajz štiti i od štetočina. Borač je odlična medonosna biljka. Njegov cvet privlači leptire, pčele i druge insekte u baštu čak i po hladnom vremenu. Zato ga je korisno imati u blizini svih biljaka zbog dobrog oprašivanja, posebno u organskoj proizvodnji. Borač je izuzetno lekovit i on se upotrebljava u medicinske svrhe. Borač je biljka koja se od davnina koristi u narodnoj medicini. Upotrebljava se protiv upala, kašlja, ublažava reumatske bolove, smanjuje nervozu i blagotvorno deluje na san. On je izuzetan diuretik, mnogo jači od peršuna. Treba ga koristiti kratkotrajno i pod medicinskim nadzorom.
Odličan je za čišćenje krvi, jačanje srca i nervnog sistema. Čaj od suvih listova ili cvetova borača. 1 kašiku borača treba preliti sa 2,5 decilitra vode i poklopiti. Ostaviti 10 minuta i piti 2 puta dnevno. Čaj se pije tokom 1 sedmice, ne duže, zbog svog snažnog dejstva. Čaj od svežih listova borača. 6 listova borača se prelije vrelom vodom i ostavi da odstoji 15 minuta. Ovaj čaj se koristi kod bolova u grlu za poboljšanje cirkulacije. Dobar je diuretik i sedativ. Borač se upotrebljava i u gastronomiji i u kulinarstvu. Zahvaljujući blagom ukusu i mirisu krastavca, borač se dosta koristi u gastronomiji. Od njegovih mladih listova prave se salate, sosevi ili se upotrebljavaju za pripremu sirnih namaza. Stariji listovi se koriste u pripremi variva, čorbi i filova za pite. Od borača se pravi i odlična limunada. Cvetovi se koriste u čajevima i za dekoraciju jela. Mogu da se čuvaju kandirani ili dodaju u voćne kupove. Salata od borača. Prvo treba uzeti 2 glavice zelene salate i 1 glavicu crnog luka. Mladi listovi borača se dobro operu, usitne i potom se 1 kašika doda u salatu. Listove zelene salate treba iseći, a luk narezati na polukrugove. Zatim se doda so, ulje, limunov sok ili sirće, biber po želji i sve se dobro promeša. Ako vam se video dopao, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala na pažnji.